U ranu jesen 1371. godine na ravnicama uz rijeku Maricu spremala se tragedija koja je došla uprkos golemom brojčanom vodstvu srpske vojske. Savremeni, a i kasniji izvori procjenjuju da je vojska braće Mrnjavčević brojala 15 do 20.000 ljudi, dok su osmanske snage pod Lala Šahin Pašom i Gazi Šemsudinom imale svega 4 do 6.000 akindžija, azapa i konjanika, obučenih za brze i precizne noćne napade. Uprkos prednosti, srpske formacije bilo su raštrkane, opuštene i uverene da ih mrkla noć štiti. Ta ista noć ubrzo će postati najjače oružje Osmanlija i pozornica jednog od najbržih slomova 14. vijeka. Ravnica kod Černomena bila je teška od vlage, svaki uzdah hladan i ljepljiv. Logorske vatre dogorijevale su, bacajući nemirne siluete preko šatora i kopalja zabudenih u zemlju. Konji su se povremeno trzali, kao da osjećaju ono što ljudi nisu mogli čuti. Vojnici iz Prilepa, Ohrida i Seresa, iskusne čete navikli na danje bitke, ležali su bez čvrstog rasporeda. Straže su bile tanke, iscrpljene, uvjerene da brojnost vojske odbija svaku osmansku smjelost. A onda je tama odjednom pustila zvuk. Nije to bio krik ni povik, nego niz kratkih šumova, šator koji se naglo spušta, konopac koji puca, korak koji se čuje. Nekoliko trenutaka kasnije tabor više nije bio mjesto odmora, nego mjesto sudara. Ljudi su se naglo budili, posrtali u mraku, grabili oružje koje nisu mogli vidjeti. Konji su se propinjali, šatori rušili, prolazi zatvarali. Panika se širila brže od logorske vatre. Osmanlijani su ulazili gustim redovima, njihov napad bio je poput naleta vjetra, nevidljiv u početku, ali snažan kada udari. Kretali su se nisko, brzo, izabirući mjesta gdje su šatori činili uske prolaze. Pojavljivali su se zboka, iz sjeni, iz nečega što je prije trenutka izgledala kao prazno. Udarali su u tačkama gdje tabor nije imao strukturu i odmah se povlačili, ostavljajući zbunjene redove koji nisu znali odakle je napad došao. Kopljalici iz Ohrida pokušali su podići liniju. Koplja su se sudarala u mraku, zapnjala u konopce šatora, gubila smjer. Napadi dolaze sa strane ili iz mrtvog ugla. Jedan vojnik podigao je koplje pravo, ali udarac koji ga je pogodio došao odozdo, u slabine, gurajući ga unazad. Drugi je pokušao zakoračiti naprijed, ali je iz mraka naletio akindžija na konju i oborio ga štitom u ramena. Linija se raspala u nekoliko trenutaka, ne zato što je bila slaba, nego zato što je bila slijepa. Tabor se počeo skupljati prema centru, tamo gdje je bila najveća svjetlost. Teška pješadija iz Prilepa, navikla na borbu u urednim formacijama, pokušala je formirati kružnu obranu. Ali Osmanlije su se kretale poput vode oko prepreka. Akindžije su na konjima projurile kroz otvor koji se tek počeo zatvarati, obarajući ljude ramenima i štitovima. Zatim bi azapi ušli pješci, napadali iznutra, udarali tamo gdje je najmanje reda. U kratkim bljeskovima vatre moglo se vidjeti ono što danju nikada ne bi prošlo. Borci kako su se sudarali tijelima, kako se pokušavaju održati zakljeni štitom, kako udaraju na udaljenosti na kojoj mogu osjetiti protivnikov dah. Jedan vojnik iz Prilepa zamahnuo je široko, ali je pogodio vlastitu formaciju. Drugi je pao unazad kada ga je sa strane udario udarac po kacigi koji ga je izbacio iz ravnoteže. Zvukovi su bili snažni i tup, udari oklop, lom drvenih drški, posrtanje od tijela koja padaju. Nije bilo tišine ni trenutka da se oslušne. Sve se pretvorilo u valove udara bez ritma, bez reda. Drugi val Osmanlija stigao je poput još jedne noći unutar noći, Spahije, rumelijska laka konjica. Njihovi konji bili su niži i brži, savršeni za haotične prolaze.
Prolazili su između šatora, presicali formacije, napadali bokove i povlačili se prije nego što je odbrana shvatila šta se dogodilo. Kada bi udarili štitom u skupinu pješaka, cijela linija bi se razbila. Njihovi udari nisu bili sporiji, bili su brzi i precizni, često praćeni snažnim udarcima koji su obarali borce pod oklopom. U takvom metežu, gdje su svjetlost i tama stvarale lažne putanje, položaj Uglješe otkriven je slučajno. Jedna oborena vatra bacila je kratak ocijad na njegov oklop i prepoznala ga u mraku. Osmanlijski azapi krenuli su prema njemu kao da su čekali taj signal. Njegova straža se brzo postavila. Prvi nalet su primili štitovima, ali drugi ih je razbio. Uglješa je napravio nekoliko snažnih zamaha, ali prostor je bio uzak. Ulazi i izlazi su se zatvarali. Udare su dolazili sa strane, pod uglom, gurajući ga unazad. Jedan ga je pogodio u spoj oklopa, drugi u vrat, koji nije bio potpuno zaštićen. Pokušao je da se održi na nogama, ali mase koje su se gurale za njega i pred njim povukle su ga u tamu. Nestao je u urušavanju linije, kao da ga je mrak progutao. Na drugom kraju tabora Vukašin je pokušavao izvesti proboj prema rijeci. Njegovi konjanici formirali su klin, pokušavajući se probiti kroz najslabiju tačku obruča. Ali akindžije u Trstiku čekale su njihov pokret. Prvi udari išli su prema konjima, rušići ravnotežu. Zatim su se spahije pojavile s boka i presjekle prolaz. Konji su se sudarali, ljudi su padali, formacija se raspadala iznutra. Vukašin je pokušao držati jezgro, zamahivao prema napadačima, udarao po štitovima i oklopima koji su mu se približavali. Ali prostor se sužavao. U naletu je oboren i povučen prema vodi, gdje se masa vojnika kretala bez reda, bez izlaza. U gužvi i tišini pred samu rijeku nestao je u taboru koji se raspadao. Borba je oslabila tek pred zoru, ne zato što je otpor trajao, nego zato što ga više nije bilo. Preostali ljudi povlačili su se prema vode, tražeći spas gdje ga nije bilo. Drugi su lutali u tami, nesvjesni da bitka više ne postoji. A kada je sunce obasjalo ravnicu, tabor više nije izgledao kao vojni logor, nego kao mjesto potpunog sloma. Šatori su bili porušeni, oklopi razbacani, koplja izlomljena, formacije nestale. Vojska od 20.000 ljudi jednostavno je prestala postojati u jednoj noći. Osmanske snage, iako višestruko manje, izvojevale su potpunu pobjedu. Bitka kod Marice ostala je kao opomena da brojčana nadmoć ne znači ništa kada vojska zaspi, a protivnik se kreće kroz tamu.